Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyu mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rugende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kane w'indwi kwigenekerezo rya 18 Kigarama 2025 aho tugiye kurebera hamwe ibiri kubera mu gisagara cya Uvira nyuma yuko 23 yatangiye kuhava. Turaza kureba ibiri kugenda bigaragara aho roko informa zacu zitubwira ziti twabonye abarwanyi basoka mu mugoroba w'ejo ariko hari abagihari. Ni mu gihe kandi turi buze no kureba ibiri kubera muri NON zigenzurwa na FDC hafi hangaha. Ese umujyi wa Uvira wasigayemo nde? Ese bihagaze gute dore ko ari umujyi wari warazengerejwe n'abazarendo nkuko 23 yabivuze? Ese niba abaturage baragirirwa nabi biraza kugenda gute? Ese abasabye ko 23 iva muri uyu mujyi bo bari gukora iki? Nibyo tugiye kurebera hamwe turebe biri kugenda biba. Turaza kandi kurebera hamwe uburyo deal ya Kisekedi yo gusaba ingabo igihugu cyangora Joe Lawrence yo mukurinzira ku murima. Turareba uko byifashe undercover zisacu ziri mu gisagara cya Uvira ziratubwira ziti kuri ubu abaturage bafite impungenge nyuma yuko babonye umurongo muremure w'abasirikare ba 23 basohoka. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko hakurya Burundi nabwo buriteguye bwiteguye iki? Nibyo turi buze kureba tureba akantu ku kandi bikomeje kugenda biba. Biro ni bibaye nyuma yuko leta zunze ubumwe za Amerika zisabye 23 kurekura umujyi wa Uvira zari zafashe mu ndwi iheze nyuma y'imirwano ikomeye yari imaze hafi ibyumweru 2 iri kuba. Kugeza ubu biremezwa kandi biratangazwa ko hashobora kuza kuba ibidasanzwe. Ni muzero turebera hamwe ibiri kugenda biba ndetse nuko muri Uvira bihagaze kugeza ubu. Nkuko rero byatangiye umutwe wa AVIS urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibikiri ibanga watangiye kuvana ingabo zawo mu mujyi wa Uvira unahamya ko bitarenze kwigenekerezo rya 18 iki gikorwa kizaba cyarangiye. Ariko kuri ubu biravugwa ko hagikomeje kugenda hagaragaramo abasirikare bake. AVIS yigarura umujyi wa Uvira ku igenekerezo rya 10 Kigarama 2025 yukuyemo ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zigizwe n'iz'u Burundi FARDC wazarendo n'indi mitwe itandukanye. Ifatwa ry'uyu mujyi ryazamuye igitutu gikomeye mu bihugu by'i Burayi, Amerika n'imiryango mpuzamahanga bamagana uyu mutwe uharanira uburenganzira bw'abanyamurenge n'abatutsi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bicwa bunyamaswa. Itangazo AVIS yabanje gushyira hanze ku igenekerezo rya 16 Kigarama 2025 ryavugaga ko yemeye kurekura umujyi wa Uvira ibisabwe n'ubuhuza bwa leta zunze ubumwe za Amerika bugamije gushaka umuti urambye ku makimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo. Kuva mu ijoro ryo ku igenekerezo rya 17 Kigarama 2025 ingabo za AVIS zatangiye kuva muri uyu mujyi. Umuyobozi wungirije w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ushinzwe ibikorwa bya politique Bisimwa yabinyujije ku rubuga rwa X yagize ati ibikorwa bya AVIS byo kuva muri Uvira birakomeje kandi bizaba byarangiye bitarenze ejo. Turasaba abasivili gutuza, turasaba abahuza n'abandi bafatanya bikorwa gukora ku buryo Uvira irindwa ubugizi bwa nabi bugabwaho ibitero no kutongera gusubiramo intwaro. Amakuru yamenyekanye ndetse natwe dufite nuko AVIS zerekeje mu misozi iri hafi y'umujyi wa Uvira. Mwitangazo riheruka AVIS yari yagaragaje impungenge zishingiye ku zabaye mu bihe byashize ivuga ko ingamba zafashwe zo kubaka icyizere zagiye zikoreshwa nabi na FARDC, imitwe ya wazarendo n'abafatanya bikorwa babo gusubira kwigarura uduce twari twarafashwe ndetse no hakibasirwa n'abasivili bakekagaho gushyigikira AVIS. Kubera iyo mpamvu AVIS yari yasabye abahuza gushyira imbaraga zisobanutse mu gucunga umutekano wa Uvira nyuma yo kuhava, harimo gukuramo intwaro mu mujyi, kurinda abasivili n'ibikorwa remezo by'ingenzi ndetse no kugenzura gahenge binyuze mu kohereza ingabo zitabogamye. Magingo ya umutekano wa Uvira haracyari urushishjo kuko uyu mutwe watangiye gusohoka muri uyu mujyi
kuri ubu bikaba bivugwa ko nta basirikare bandi baratangira kuba bashyirwamo batabogamye nk'uko babisabye. Situation imeze ite? Kuva mu ijoro ryo kwigenekerezo rya 17 Kigarama 2025 nibwo AFC irwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ivuye muri uyu mujyi. Kuva muri Uvira ntibyavuzweho rumwe guhera kwigenekerezo rya 15 Kigarama 2025 ubwo yabitangazaga ko yemeye kuva muri uyu mujyi ibisabwe n'ubuhuza bwa Amerika. Uvira yageze mu maboko ya AFC kwigenekerezo rya 10 Kigarama nyuma y'imirwano yari imaze iminsi muri Kivu y'Amajyepfo yasize ingabo za leta y'u Burundi nyinshi zihunze urugamba, zikaba rero zimwe bivuga ko zanasize ubuzima. Amahanga yaherukaga kotsa igitutu umutwe wa M23 mu kwezi kwa Gashyantare 2025 maze gufata Uvira, maze gufata Bukavu. Bikaba rero kuri ubu byaragiye biba bicane ubwo bari bamaze gufata Uvira. Uvira ikora ku kiyaga cya Tanganyika, ikaba iri mu birometero bibarirwa muri 20 cyangwa se 25 uvuye Bujumbura mu Burundi. Umuyobozi wungirije w'uro rya AFC ushinzwe ibikorwa bya politike Bertrand Bisimwa nkuko rero twabibabwiye yagize ati ibikorwa bya AFC byo kuva muri Uvira birakomeje kandi bizaba byarangiye bitarenze ejo. Turasaba abasivili gutuza, turasaba abahuza n'abandi bafatanya bikorwa gukora ku buryo Uvira irindwa ubugizi bwa nabi, kugabwaho ibitero no kutongera gusubiramo intwaro. Nkuko rero bigaragara amashusho yakomeje kugenda agaragaza ku mbuga nkoranyambaga, agaragaza abarwanyi ba M23 basohoka mu mujyi. Ninde uri bucunge umutekano muri Uvira nyuma yuko AFC ivuyemo? Ubwo AFC yatangazaga ko yiteguye kuva muri Uvira, yari yasabye abahuza guhamya ko umujyi wa Uvira urinzwe n'ingabo zidafite aho zibogamiye kugira ngo abaturage bari bamaze iminsi mike baruhutse ibikorwa bibi bya Wazalendo, FARDC na FDL n'ingabo z'abarundi bigende. Al Jazeera yahamije ko yiboneye abarwanyi ba AFC basohoka mu birindiro n'ibiro bikuru biri muri uyu mujyi wa Uvira, gusa ntiharamenyekana usigara agenzura uyu mujyi. Igishoboka nuko ingabo za FARDC na Wazalendo n'ingabo z'Uburundi bashobora kwisubiza bakongera kugenzura uyu mujyi wa Uvira, ariko bakazagorwa no kugaruramo amahoro kuko kuko rero bagerageje icyizere, abaturage bari bagaragarije icyizere cyinshi AFC ubwo bakoraga imyigaragambyo. Nubwo rero izi ngabo zavuye muri uyu mujyi, Uburundi bwamaze kwemeza ko impunzi z'abanyekongo zirenga 20,000 zawuhungiyemo zigomba kujyanwa mu bice bya kure y'umupaka. Ni ingamba basa n'abagiyeho inama na leta ya Kongo ijyagu no gusa niwifashijwe n'ingabo za Exifari ubwo zahungiraga muri Zaire zigahitamo kujyana igiriri cy'impunzi zo gufata bugwate. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya akimara kubona ingabo za AFC itangazo rya AFC kuva muri Uvira yahise abitera utwatsi. Ati ninde wahamya ibi? Bagiye hehe? Ni bangahe bari hariya? Basize iki muri uyu mujyi? Imva abasirikare bigize abasivili. Imvugo ya guverinoma ya Kongo zikaba zigaragaramo kwambura abo muri AFC ubwene gihugu bwabo no kubitirira u Rwanda mu bihe bitandukanye. U Rwanda rwagaragaje ko ingabo zarwo zidashobora kujya muri Kongo, icyakora rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi ku mipaka yarwo mu kwirinda ibitero bimaze igihe bigabwa na FDLR nabo bafatanyije mu gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Al Jazeera yatangaje ko muri Uvira muri Uvira imirimo irimo amasoko yatangiye gusubukura. Abaturage bakavuga ko kuri ubu bari kugenda babona ko bafite amahoro kandi bafite ituze nkuko ro babigaragaza. Ibiro ni bikomeje kugenda biba kandi binavugwa mu gihe andi makuru akomeye agaragaza uburyo ki João Lourenço, perezida wa Angola, yanze guhingabo mugenzi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yari yamusabye ingabo zo kurinda agace ka Grand Katanga gaherereyemo amabuye y'agaciro menshi nkuko ro abigaragaza. Mu cyumweru giheze nibwo Tshisekedi yagira uruzinduko i Rwanda muri Angola, mu ruzinduko rw'amasaha make rwasize abonanye na perezida João Lourenço. Amakuru yavugaga ko Tshisekedi waherukaga kohereza Lourenço ubutumwa bwihariye, yari yifuje ko Angola yohereza ingabo zayo mu ntara ya Katanga by'umwihariko mu mujyi wa Lubumbashi, mu gihe Kinshasa ari ubwoba bw'uko inyeshyamba zo mu mutwe wa AFC ziheruka kwigarurira igisagara cya Uvira zashoboraga kwigarurira n'aka gace
nk'uko rero hari ubwoba. Umunyamakuru Steve Wembe yatangaje ko Angola yahakaniye Tshisekedi ibyo kumwoherereza ingabo, ahubwo ko perezida wayo yamugiriye inama yo gutumiza ibiganiro ku rwego rwo gukemura ibibazo byugarije abanyekongo. Nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara, andi makuru avuga ko Tshisekedi yamaze kubura umushinga wo kuzana ingabo zo muri Chad, ndetse nta gindutse izirenga igihumbi zishobora kuzahagera Ikisangani mu ntangiriro za 2026. nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara kandi binagaragazwa kugeza ubu rero ubwoba bukomeje kugenda rububa bwinshi bitewe n'ibi biri kuba. Niyo mpamvu maginga ya kuri tere cyo nagutangariza ntabwo wakwemeza ko bishobora gushoboka, kuko FARDC nayo nakubwiye ko maginga ya ngaya yatanze raporo nk'uko nayo nabikubwiye, abasirikare bari ku rugamba barananiwe, yego bakeneye renforcement, ari nabyo FARDC yakoze nyine maginga ya ikaremeye yari yazanyemo abasirikare amabatayo, harimo abasirikare bakomeye, aho yohereje abajenerali bakomeye, yego, mu kuza gutanga raporo. Uretse ko bitagenze neza, baraje babanza kuzibaka kureba uko byifashe, yego, bagera ku rugamba nyine bumva bari barimo bareba taktikoma y'urugamba. Inzira ituruka Karemi igera Ibaraka yirahari, birakunda urujya n'uruza, birakunda uzi ibyo bice kuko nge ntabwo ndahagera. Icyo nakubwira cyo umujyi wa Baraka uri vide kabisa. Vide ubwo ushatse kuvuga iki bwana Safari? Nta muntu, nta bantu barimo, ni bake cyane, benshi bashiriye mu buvuzi nyine barahunze bitewe n'iby'ubuyobozi bwabatangarije. Ariko ku ruhande rwa ku ruhande rwa FARDC bo baracyahari abasirikare. Ni bake nyine nabo barahari, ni naho ubuyobozi bukiri, ariko abaturage benshi barahavuye. Yego. Urumva ni igikorwa gikomeye cyane cyakozwe na FARDC mu gutera ubwoba abaturage. Yego. Amaginga ya za Rumonge bikaba bikomeje kugenda, impunzi zagezeho zikomeje guhura n'uruva gusenya aho zatatswe n'indwara karundura. Ziri gusenyerwa n'iki bwana Safari? Ntabwo zisenyerwa, ahubwo ndakubwiye ko zatatswe n'uburwayi, bari gupfa buri kanya, imiryango imwe na n'imwe iri gutabaza, abagiye bakora litani, hari abagenda bakagaruka kurumva nyine bobo, urabona ko birabahegereye, hari abagiye bakaba bagaruka nyine baba bafite amafaranga. Yego. Nibo batanga amakuru ati muri iyi nkambi ibintu bikomeje kuba bibi cyane kubera ikibazo cy'uko nta kubitaho, nta buvuzi, nta kibukorera na za macinya byose zabagezeho nyine ngo bari gupfa umufiririzo. Yego. Ubu rero mu bigaragara abaturage bakomeje kugenda nyine bahunga bitewe n'ubwoba ihuriro rya FARDC ryagiye ribabwira nyine ribemeza ko umutekano ari mukeya kubera kubakanza bababwira ko nta makumyabiri ariko tugiye kuhagera ikahazengereza. Bivuze ngo abaturage bahunze bari mu byago bikomeye cyane rwose, bari mu byago bikomeye. Kereka abagere mu bice bigiye bitandukanye, nakubwira ko ibyago bya mbere byabaye bari bari mu bwato barimo bahunga bakabanza bagapfa. Urumva bari benshi, iyo badahunga ntabwo bari gupfe. Yego, ndakumva Safari. None se bwana Safari, kubirebana wenda n'urujya n'uruza rw'abasatira ibice, mu by'ukuri kugeza ubu watubwira ko biri buze gukunda, kuko Rumanga mu bintu nk'ibi byigeze biba birangira n'ubundi bitagenze neza. Kuri ubu twakitega iki wenda mbere yuko tujya ku zindi ngingo ibitubiveho? Icyo nakubwira twakwiteka, ahubwo twakwiteka urugamba rukomeye, kuko kuva FARDC yazana amaraso mashya. Yego. Ano maraso mashya nta kintu yari yakora, reka turebere
tuze kureba uko misiyo y'abantu n'ubundi cyabaye, kuko magingo aya nubwo bumva ngo bararekuwe umujyi ariko baracyavaza ku duce kuko bashaka gukuramo teritwari ya Sibisi, aho binavugwa ko bashaka guhita bajyamo mu ntara ya Tanganyika. Yego. Kandi magingo aya bamaze kubishyira mu buryo, nta garuka yenda ngo ni ibintu bakirimo gutekereza, kuko n'ubundi bari kurwana, gahunda ari iyo ngiyo. Mu magambo make ubwo twabwira abadukurikiye ko kuri tere n'ubundi imirwano ikomeje. Irakomeje rwose pe. Noneho rero bwana Safari tujyane ku zindi tubwire n'ubundi n'ahandi uko bimeze. Za rugezo wambwiye uti drone muri iki gitondo zagaragaye, tubwire uko byifashe. Akubwira yuko ya ndege nakubwiraga yateye bombe yari iturutse ku kibuga cy'indege cy'i Bujumbura. Yego. Ayo niyo makuru yamenyekanye hano mu Minembwe magingo aya, ariko nanagutangariza yuko drone zikomeje kuza kurasa mu byaro bya Minembwe bakubita twirwanyeho. Yego. Urumva ko kuvuga ngo imirwano irahagaze ni mission impossible kabisa. Bivuze ko n'ubundi ibintu bikomeje kugenda bikara. Kuko urumva bibaye ari n'umuzaga yaza koroha wenda, ariko mu gihe niba hakiriho ibiciro bigenda biza, urumva ntabwo byoroshye. Birumvikana ntabwo byoroshye. Ubwo amadrone akomeje kugenda arasa atwirwaneho, urumva hakagira abaturage banabikomerekeramo cyane. Wenda dukomoje ku bijyanye n'ibiri kuvugwa bijyanye n'u Burundi ndetse na AFC, wanyemerera tukabwira abadukurikiye isezerano rikomeye mama 23 yahaye ubutegetsi bw'u Burundi bwabashinjaga gukorana n'imitwe itifuriza Burundi amahoro. Icyo wenda nakubwiraho gitoya, muri iki gitondo nakiriye ubutumwa bwa mugenzi wanjye tuba turi kumwe kenshi na kenshi, yari ari ku gice cya Kamanyola. Yego. Yambwiye ko ku mupaka utandukanya u Rwanda n'u Burundi haruza abasirikare benshi b'u Burundi. Ejo twari twabibwiye n'abadukurikira ko Burundi bukomeje gukora deployment mu buryo budasanzwe. Rero mu makuru dufite, umutwe wa AFC wahaye isezerano Burundi ko utazigera na rimwe wemera ko imitwe irwanya ubutegetsi bwabwo ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yifashishije uduce wabahoye nk'ibirindiro byo kuhungabanya umutekano w'icyo gihugu. Uyu mutwe watanze iryo sezerano biciye mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wayo ku rwego rwa Politique Kanya, byari nyuma y'uko ku wa mbere ku igenekerezo rya 15 hifashishijwe impunzi z'abarundi zasubiye mu gihugu cyabo ku bushake. Uyu mutwe ku ruhande rwawo nawo wasabye ubutegetsi bw'Igitega gukora igikorwa nk'icyo, nabwo bukemerera abanyekongo bahatirijwe guhunga ibitero by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa abo mu duce twa Ruvunge, Sange, Katogota gusubira iwabo nk'uko rero yabisabye. Usibye rero abaturage AFC yashyikirije Burundi yanashimangiye ko yiteguye gushyikiriza guverinoma y'u Burundi abasirikare bafatiwe ku rugamba no gutanga agahenge ku ruhande rumwe mu rwego rwo gufasha abanyekongo bavuye mu byabo gutahuka mu mahoro no mu cyubahiro. Yunzemo ko itazemerera ko hari imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Burundi yifashisha uduce igenzura mu guhungabanya umutekano w'icyo gihugu. Ati kubijyanye n'imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bw'u Burundi igikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, AFC M23 irizeza ko itazemera ko iyo mitwe yifashisha uduce twabohowe nk'ibirindiro by'ibikorwa bibi bishobora guhungabanya no kubangamira ineza hagati y'ibihugu byombi. Burundi uvuga ko muri Kivu y'Amajyepfo hakorera imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bwabo irimo Redi Tabara, FRN ya Juvenal Aloys Nzabampema. AFC yasezeranyije Gitega ko itazemerera iriya mitwe gukorera ku butaka bwayo, mu gihe umuturanyi wayo mushya yakunze kugaragaza nka Redi Tabara ko asanzwe afatanya na mama 23 ku rugamba. Ngayo nguko rero Safari
wakomeza utubwira n'ibindi. Iri ni ryo sezerano AFC imaze guha ubutegetsi bw'Igitega. Magingo ya nakubwira ko muri gitwari ya fizi gikomeye cyane kandi abantu bakomeje gupfa umusubirizo. Ibikomeye ni ibiki? Nakubwiye ko nubwo ibice bimwe na bimwe twirwanaho yagiye igerageza kubyirukana ingabo z'Uburundi zacitse intege. Yego. Navuga ko izi renforcement zikomeje kugenda zikorwa na FARDC byaba ari ibintu bishobora gutuma bihindura isura muri teritwari ya Fizi. Yego. Niyo mpamvu kugeza ubu utavuga ngo biroroshye cyangwa biraza kumera gute. Mbese muri make urashaka kutubwira ko n'ubundi kijyanye n'imyirwano yo dukomeze tubitegereze n'ubundi biri kuba bikurikije ibiri kuba? Niko bimeze rwose. Birumvikana imirwano kubiri kuba. Ba 23 yasohoye itangazo. Uwaba yishe nyuma yo kuba imirwano itahagarara ninde kugeza ubu Bwana Safari? Amagingo ya urumva gusohora itangazo kandi ejo baririwe mu mirwano ntabwo byumvikana ko wowe ukurikije ibyo ubona biri kugenda biba. Ninde waba watangije imirwano cyangwa se warenze nyine kuri ibi M23 yavuze? M23 niyo yagabwe ibitero cyangwa nayo yabikoze mu rwego rwo kujijisha? urumva bavuze mu mujyi wa Uvira kandi bageze muri teritwari ya Mfizi barwana. Gusa urumva wowe washingira kuki? Bivuze ko n'ubundi imirwano nta cyizere gihari cy'uko ishobora kuba yahagarara totali. Nta cyizere kuko FARDC yongereye ingabo kandi urumva ko kuba yongereye ingabo na 23 tabyihanganira. Yego. Nicyo kintu nakubwira byo ni nako bimeze rwose. Yego Bwana Safari duhaye ishusho rwose yuko umutekano uhagaze. Ndagira ngo dusore zakiretse niba wenda hari icyo wakongeraho. Reka ngire ko mu kiganiro itaha turi gucukumbure neza tukarebera hamwe uko byifashe kuko nirinda kuba nagira icyo mvuga ntari narebesha amaso yanjye nyine. Ubwo birasaba kugera kuri tero ukareba. Nkareba ubwo icyo twakwizereza abakunzi bacu turahabaye kugira ngo tubabwire ukuri nyako kwimbitse kutarimo ibihuha. Yego Bwana Safari rero ngira ngo turagushimiye cyane ku mwanya wafashe ukabana natwe. Dushimire n'ababanye natwe. Yego namwe ndabashimiye. Namwe banywanyi mudukurikiye bwa mbere ngaha tuyutse ko tubashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dukurikiye bwa mbere hitushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.